चा सालो IPFT East Lemra Division ni chai to Mumbai salchani bagai khlaijakha Saur Gokul Nagar Regional Committee ni goksa panda narai motomongi majaka IPFT AGS Mongol Deborma IPFT ni si member Gita Deborma te jono khori jomatia majaka IPFT East Lemra Division ni President Gobindo Jomatia Adishani AGS Bishobon Jomatia IWFT ni Vice President Sobita Deborma te Tripura Phakrak Bodol ni Vice President Uttom Deborma akosok I hawo chini ha hane jeng man sonman manai boro manai thangai thanani gai je nangkuk mani ei tipralen no bahake mannai 2009 ni simi party IPFT বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট খাইয়ই তাবুক সাক জড়া তিনি 2021 নভেম্বর ni তিনি 5 তারিখ Ijara, 6 tarik ijarawo jeng phai sokai laikya. Ang nai nei mani protekta boshor every year chini andoloni movement je khlai phaimani abuni upgrade na khai nugui phai. Abuni kaham rezon na khai nugui phai. Tini hoyto wan sukna o jaga boro kisa jeng baike tipralen adai khaijinai jeng ma demano maya Party IPFT to da tongno tongya bibhinno rokom boro hoyto jara non IPFT khai tongnai CPM khai tongnai maybe onno party khai tongnai boro hoyto wan sumano IPFT boro krikha ba IPFT khai tongnai rok norok bokha durbolongi mano jengge jeng asuk boro kombai jengki mada mano maya pia angkha jefru pano ang kaisa jinis na belakana bisas khlayo abro hongkai chinogi kaitor tongo jeng je mani abo kahamni bagai nangai tongo akong nang believe khai orthat everything happen for good akok nang belakana bisas thang ang wanaya mungsang cinta krei hoyto tinora 100 jona borok jengte borok bangna nangmani kintu angkha belakana positive ang positive way abo cinta khayo ang wansugo e 100 jona obosrai bosli tamni bagai hinmale jeng jokhon 2009 Party IPFT Tipralen Chano apro gobang ma intellectual ni taraf theke bo buddhijibir ni taraf theke bo abno bengo khlaijakha ang tabor phano muito mano chini ma belai kheno borom bijaknai chini maharaja pradut kishor ano ekdin phone khai kutugo tamni kutu adino chini Party IPFT ni taraf theke Delhi o jantar montar buskango Tipralen chanlai chinnongni Kebang macin IPFT leaders rok thangai Tipralen no Tipralen no res ne andolon khalai tongo on that time thik ajarawo ani maharaja prajut kishor chao gita nang tam khlai tong su kemara ang sat sakawa haino sanja jarawo ang haino res khai tongo ni saka engkai nang bono mebar ko somjani sakta kya ne sao kya wa mar ngai ro borok jani engelo Coba kelailai tangka, jeng osikar khaya. TUJS ne obadan no jeng osikar khaya, TNB ne obadan no bo osikar khaya. ATTA bongthong, NLF tingthong, alada সংগঠন bongthong, bong ni je samung tangmano jeng kundin osikar khaya. Jotona hatai dofani bagini samung khelai tango. Party o TUJS ne yaglo INPT, TTNC, tai IPFT tai je tak tongnai rok abo bebak ni jani wansuk mungno jeng kuno din phano bongna helang khlaiya jotoni no jani kaise gul orthat sogei jagnai jaga nahar mong tongo a nahar mong no jeng jotono saimano TNB ni nahar mong tamo ATTF or Tiger Force nahar mong tamo NLF tin nahar mong tamo IPF tin nahar mong tamo ba Tibramathan nahar mongtamo, TPF nahar mongtamo, TUJS, INPT, TSP, ba joto tongmani party, সংগঠন আবার nahar mongtamo. Tabuk NGO, non-government organization, club, ba kabang ma club haijatiyo society rok tongmani boni nahar mongtamo. Jotoni no kaise nahar mongtamo. Itu an nahar mongno khub bekha khainai di Nini naharmong ba ani naharmong besi pellaiya. Nung bo hatai do phano mathangna ne bagina wansugo
ang bo hatai dafano mothangnan bagui wansugo TPF jei kok sapuro hatai dafani kok mangsawo NCT agi tongmani borok hatai dafani kok no sawo TUGS INPT hatai dafani kok no sawo যত পার্টি যত অর্গানাইজেশন যত তি প্রসাদ ফনতই ওয়ান সাবজেক্ট অর্গানাইজেশন যত না হাতাই ফনতই কক সাউ বসক বসরংখা সেই 1949 ni simi romlia 1967 ni simi ne romsidi tangai 1949 o hano भारत हाबा जुखाय रजाक थानो आदराबो असुक हयतो 50 फायाको चेतना जागि लायाको हाताय दफानि बसारक हाताय दफाना तै वान सुकनाने असुक बिसि सिराको जों रमायनाखा किसा खामानि बागै किन्तु 1967 नि सिमी आঞ্চলিक पार्टी इनफ्लुएंस सिमिले जों इ हाताय दफानि चेतना सकायखानै वान सुका 1967 नि सिमी तिनि 2021 जों हिसाब फैनायखाय 50 বছর লাইখা অর্থাৎ হাফ এ সেঞ্চুরি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরা